Veliki pozdrav svima ljudi. Dobrodošli u epizodu u kojoj bih trebao GTA 5. Što sam i obećao, igramo trke. Opet je različan ovo Bandicam. Nisam pobjedio. Bandicam, opet se to nije učitao GTA 5. I vidite, dobro jutro. Što se ja tek sad probudio. Sad je leže 8:30. Lijepo ovo. Hoću lebdi? Daj. Naravno da ne lebdi. Evo ga, nove trke igram. Da, i 21 pretplatnik, bilo je 22. Ali jebi ga, šta ćete? Ovo mi nije išlo. Mislim, ne znam, ovo mi je prva trka u životu. GTA 5, naravno. Ajde, pokupio checkpoint tu. Ljudi moji, što još imam reći? Da sad 20 subscribe treba biti 30 makar. Šalim se, evo, obećao sam vam kad sam imao 13 subscribera da ću facecam radit za ovih, šta ja govorim, za ovih 20 subscribera i nisam vas izdavio, vidite da sam napravio i sad svaka epizoda biti tada sve sa facecamom. Da neće biti baš svaka, ali okej. Da, kako bilo vrlo, ja si išao pravo smjera. Umrio sam. Odmah sam se rekao, treći sam, dobra, četvrti sam. Nadam se da neću dobiti DNF. Da može stignem četvrtog, ne znam gdje je uopće. Vidim ga na mapi. Ono plavo vam je što ide. Ne, još jedan. Ja ne gledam mapu. Ja sad ću opet jednom rukom voziti ispašću 100%. Opa, bum. Ojoj. Gdje se ja slupa, snimamo je 3 minuta. Da. Ovo je GTA 5 je prezakon. Snimat ću ga malo češće. Sad ja snimam i zaustavim. Nisam dobio DNF, to. I dobra, četvrti sam i finishit četvrti. 2600, dobra je 770 rupa. Ako ste vidjeli, čudan mi je, ko je ovo? Fernando 350, bit ću rekao online. Da, zovem se Kike 82. Mislim, to mi je nick. Vidio sam to, možda je to bio YouTube, 190 sam level. Iskreno cijelo sam mikrorazvučeno 190 levela. Znači sad sam upalio lampu tu i sad je bolje svjetljenje. Šta GTA, standard. Amo mi, ne znam što ćemo mi, šta je. Standard. Oni. Daj vidite ovo.
Čekaj, čovjek 480 level. No, ne, T20 ima malo spor. Ali ja uzet ću ga za svaki slučaj. To, ajde. Pare sam, ne znam koliko sam stavio na njega, ali sad ću staviti pauzu dokle ja riješim on right, ili može? Evo me ljudi natrag, nazad, tako kako god vi govorite. Prvi sam, ne, T20 je stranje. Stranje je T20. Ne mrš čovjeku. Baš ljud. Vidite, to, ne. A pa čupo sam namjerno. Wow, ja lebdim. Ja, kako ovaj ne vidim Warlight? Da. Pa če ja, evo, kako ja lebdim? Kako je nevidljivi Warlight? Vidite, ja sam se zbubora vidljivog, evo ga checkpoint, to. Ne još slovim PlayStation, platio sam ga puno. Ovo je četvrtica, jučer sam ga kupio. Ovdje je znak, tamo tu. A za negdje oko 6 godina tu ću ja, bit ću ne znam nija koliko, ja mislim 17 godina ću ja tu imat. Kad tu bude izašao taj PlayStation, za 6 godina će vjerovatno biti ono 5, makar, ako budu lijepo. Čekaj, sam se poli. Vidite ovo pali gume. Ovo niste ga ili. Čopje za pali gume. Da evo ga opet pali gume. Ako i ja palim gume. To je lako, GTA 5. A u stvarnosti baš nije lako. Mislim, gledao sam kad sam bio na brdskoj trci da Kobolac prgat. Zapalio je jedan trkač gume. A, nećeš. Ljudi, ovo je zadnja trka. Znao sam. Da, znao sam. To mi ti reci. Wow, bum. A ja, zašto mi to radiš? Očana ću donijet sreću kako se brzo restartuje, to me počelo nervirat. Amo, vozim. Šta to radiš i zašto to radiš? Samo evo, vidimo. Vidite, ne vidimo, što su ove nove trke došle, what the fuck? Mislim, ovo su, ja mislim, stare ili nove, nemam pojma. Da, ljudi moji, završio sam trku i ljudi moji, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se mi u sljedećoj i... Ovo je noob! I...